Stavite moment, jedan, da. Gdje je Stefan? Gdje je Stefan? Kanala radi igrači. Miloš najavio da ćemo i treći put biti među najboljima u Evropi. Pa naravno, ja mislim još ako Saša bude tebe, Marija, uvrstio tim, možemo do finala. Za golmana može, dobro? Naravno. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi partizanovci. Ja sam večeras ponosan na naš Partizan i njegovu istoriju. A naravno i srećan što nam tu ljubav Partizan vraća već 65 godina. Također sam ponosan što s ovoga mesta mogu da pozdravim sve naše nekadašnje igrače, trenere, funkcionere, sve prijatelje našeg kluba koji su večeras sa nama. Sa posebnim zadovoljstvom pozdravljamo goste iz inostranstva, predstavnike Sportinga iz Lisabona, Reala iz Madrida i Lotara Meteusa. Sa njima smo ispisivali fudbalsku istoriju Evrope. Svi ste vi deo legende o crno-belima. Hvala vam. Strašno proživljavam sve to,
dete sam Partizana, navijač sam Partizana, naježio sam se mnogo puta. Ali eto, ako kažem još jednom, OFK Beograd, uzeli smo titulu i navijači su pevali uzmi Sale Euro titulu. Eto, nekako je bilo čudan osjećaj prvi put uzeti titulu sa klubom za koga živiš i čije si dete i eto, jedan od milion puta, ako može tako da se kaže. Hvala vam se. Ja ne mogu da se ljubim, meni su ruke zauzete. Morat ćete vas dvojice.